polyglot check. Donc fulan tagi me aineha seni wala koroboro seni wala songai seni ay seni جنانو كيوانيا أي بابا دينيا كيوانا دي سنو. أتكلم أيضا العربية الفصحى ككل الناس الذين يتكلمون العربية، وبتكلم كمان سعودي عشان أنا من مواليد السعودية من جدة جيت تاون you know what I'm saying. وزي أغلب الناس اللي بيتكلموا عربي بفهم لهجات عربية كتيرة قوي زي المصري مثلا، وبحب الأفلام المصرية قوي جدا 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 جدا. وكمان بحكي لبناني لأنه مثل ما قلت لكم كبرت بالسعودية، وفي السعودية في كتير 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 لبنانيين اسم الله، وماي بست فريند هي لبنانية رهف جتم. Je parle aussi français, c'est ma troisième langue. Je l'ai appris d'abord à la maison parce que ma famille parlait français, parce que voilà, ils sont allés dans des écoles françaises et que mes pays d'origine ont été colonisés par la France, hein, merci pour ça. I also speak English, so English is my fourth language and the language that I'm the most comfortable in, and actually the language that I think in. And I learned English from school and from watching Disney shows with Arabic subtitles, because Arabic used to be like my most dominant language and the one that I used to be the most comfortable with. I used to watch Disney shows, and that's why I kind of picked up on the American accent, and sometimes I can do a ghetto ass accent, you know what I'm saying, like. Donc ina ji Hausa yayana Nigerian ne, donc tana ji Hausa tana yi maganan da ni. Bien vrai que na manta Hausa na kadan, mais bon ina ji quand même. Donc yanzu zan ta yin ci abinci wallahi parce que ina jin yunwa. Donc enfin ina ji dégg naa wolof léegi laa pare def vidéo Hausa bi, donc damay jaxase Hausa bi ak wolof bi xawma lu tax, mais bon nii la demee. Donc def naa fi juróom ñetti at. Sénégal léegi dafa nekk sama quatrième pays, hein. Donc sama accent parfait wul, sama làmmiñ seetul, mais dégg naa mun naa wax et yéen tamit mun na leen ma jox. Donc merci, wasalaam.